Uli om tak no neo sok ping sikilo kaong sista. Ikaw bang ba wong paling keren kata-kata. Ikaw nang deso yung apswa si. Apswa amala job kali ka party ka pamunta. Uneo sok ping sayo alpo tengka sikilo. Kapo kami ke konsuensi. Kaba parai pipi kilaya iki. Borong yetip kede pot slap mar kum kitip ha kede kamta mangni konsuensi kapuk kata kede kijing po jongki lada pitan job ya ka party jongi kandunador kata kamar kalendam jo kata ka corruption balai kiudor mar mengar balai kibun palak kita kicengkit bakrong kita introdam kita kicengkit tambah senosi bandong onda pula ada penjob yaki. Kak kajing sisa bengi day ban yoi banduna kikit. Piu penban kita kikit mentah. Pengaparai na do bawan gani ke parti hangno ba yoi la akhir dor tau sok. Hangno bila yoi la akhir dor tau kau. Mentah gini ke parti mentah ki wan ban hikayeri. Ki wan ban ben tiong ba oh kani ke sarkar kamla abang silsyar. Kami ke sarkar kamla abang le AA tanpa kenal sejauh ini ke sarkar MDA mentah ka MPP kelet ya kiway ki parti ka MPP ni kan mentah lai pu armut nakan riupo ni kan kam lai pu way ngot bansna sarkar bat kami kadai ka history ka bompat kajiatan sisin kajiatan sisin ban yok tang kawai ke parti ban susah kami kadai ke sin ke baan ni kan alai pu armut yang meli mentah tang hangno biok sejauh ba ka yeng jong ke MPP kaya jot kaya pra hangno biok iba presto ni kren de kumway hangno bisyo yok sejauh ba ima sejauh ba ikren de kumway hangno biok sejauh ba ima isa konrat sama ikren de kumway ni kren kejo Nilan kawai kejo kejimut. Tambas ngausi banong batini ki baong yang ikum taki dan tang sawut yang meli. Tang sawut yang meli tambah mentah bidang yoi sawut. Kamu bidang yoi dan sawut. Yoi tang armut ki balik kampung. Armut laja. Kau kumta habapi tang sawut pula ban yoi jimut. Kumno pingan batay yang iki badong arlay armut lo idang nong kawe do mentah. Ni sinsyar barok kawe ke state mentah. Ni sinsyar barok kawe ke jalla mentah. Ho nyamong bangi benglot. Kidan baik kijinduna, kidan baik kini kita. Tambah kini diperlok tiba mentah. Tiba syua ke election jong ke MDC ki ong penjob yang ni. Min kendera ano ya kini kikit min aibor ya kidor bar sidong min aibor min pengklaim bor ya kisima min wan raya ki an ki baklaim ban sip ya ki kendau ka siap tam menta pek kuno kajian kidor bar sidong gila sa penduk bor yang menta kilapan yo som meeting biang namar balai kala don kabil baki wanra baki dor kilang bas nong kilam don bor so kan pentikna ya kejaka la saya sisi kihima menta gila disim kila sa suspend Riti dustur baju bot na do mensua tim ailat ya kihima bakin bot ya kita riti dustur di baju le for mensua terkundo se jomi kalau urkom kata kesinsyar jom kini kerembak. Hendai dengan orang akadepti. Hendai ngapun syai ya pi. Syua bapin rai.
Nama ngampu aban kan dia yang cuma kini kepala ada. Haji Syah kini kan last MP election. Nagadai bangila job MP yang ni napok ke Shillong parliamentary seat ng Ong Yepi. Nila day banyo minister hapok Delhi. Namar putih hapok Delhi. Hindi siya kumagini kisnan baladet baka BJP kayo single majority. Bakang day siya kung mensuabak tan makakalalaban siya na sarkar. Kadang kam support ya kitaki ki state kibarit way R PFP. Tang ba ublay uyoin ya kali kejumpuran jong pinong jong kejela kejeli. Nga kata daw nga layo biang ya kani kalat sa sisim. Kena kata daw nga wanang ni bat apil ya pikiru lang ba. Maka mga friend menipis nyo ba sa like sa like check. Tamba wat pek tang gitu di media na marang social media ng ta di YouTube. Pinamla siya banlap tang ya kita badai. Bisa pun confirm ya kini ke mga friend menta la day nang day. Penting na. Mga sarkar kalalay na friend le. Namar mungkin ya kabamban. Nakwa ihibang pensyay. Ya katukat ni kikam. Tiba kasokar joki. Kalek hakalit constituency but hak kejelahi berokoti. Namar kimpan jubun. Kibansawan. Kibansa keren. Namar kibansawan. Kimpan giberduna agajin pai. Kimpan pai ya ka kikam kibabha. Kenapa tak daw katukat nik kiki development lamit kita ka rock kapar pagalawan had kinong song pinang day kinong rep tingiran kam yo slap tam na kunta ka rep kariyang kini tekin dia na ko aban tumpaw nito barok sikata ang mau habang ikren ya ki district ki badang sadin situ kau an ka wait kita ki district ki badang schedule kita ki development kumbang itu ba mo in san prosnem kalayay lengti kani ka jalla ka jomi shimok ki jing angnot jong kinong song jong kaneka district kibala ya karpat na kapor hakisnen kibala lek nunswa bon na prem nang ne tharai ladangi perkhat bangong yin lek chasor bon kibala artatir manai namar balai la siam chungai kata kasor hadu kata nakadaw jong kajing sidiw jong usurok. Ba't nakadaw ki development ki sakot tangha ki sor. Kim tham jupoy chado sene. Hoy ki poy katukan ni hado anong son kong ka district headquarter. Tangla rangi ya kren pat chado semau sindut pilong dang dunarha. Henry haden kajing simpi jong ka sarkar MDA. Ha kajing alam jong i chief minister badon burong jongi isar Konrad K. Sangma. Tang kini kinyaw prasnem ki balale pilayo iti ya kajing kiu jong kene kathay. Ladangi pai hati lenti kisingking matharai menta ngam ong balabian lut dan doni shibon kajing duna Henry nilayo i kajing kiu nilayo i